बङाइगावनि सृजन ग्रामाव बाला माफियानि उदखार आइ दैमायाव सान हर सोलिदों जावखांनाय खबाइथारिनि जेसमिन यास्मिन मुंनि एनजिअआ जावखांनायनि अजद जेसीबी फकलेन्ड डाम्पार ट्रेक्टरजों सालायदों जावखांनायनि जाउनाव बरघला काहिबारि फोनांजाब पाक्का दालाङा खुरखानायनि हुमखि आरो गासैखौबो नुनानैबो नुयै बादि बिफाव लादों पुलिस आरो हाग्रा बिफाना ओनसोलाव बाला जावखांनाय बन्द खालामनो दाबि जायगानि रायजोफोरनि अजदनि उनावबो खुंथाया राहा लायैनि अजद सिखारदों। এইটো আমাৰ যত আমি এতিয়া উপস্থিত হৈ আছো এইটো সৃজনগ্ৰাম ব্লকৰ আন্ধাৰত এই কাহিবাৰী হালদিবাৰী পাৰ্ট 1 কাহিবাৰী আৰু বৰগলা যিটো আই ব্ৰিজ হৈছে নিচেই কাষত এনেকৈ মানে বালি মাফিয়া বিলাকে ইয়াতে মাটি খননৰ কাৰণে কাৰ্যকাৰী চলাই আছে। ইয়াৰ পূৰ্বে এমাহৰ আগৰ পৰাই 15-20 দিন কাটিছিল। তাৰ পিছত আমি গম পালো যে এনেকৈ অবৈধভাৱে বা সিহঁতে মাটি খনন কৰি আছে। ডাম্পাৰ জেচিপি ফকলেণ্ড